Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko ibihano Leta z'Ubumwe za Amerika zafatiye igisirikare cy'u Rwanda RDF na bamwe mu basirikare bakuru bibogamiye ku ruhande rumwe kandi byirengagiza ukuri guhari. Ibi bihano Amerika yatangaje kuri uyu wa mbere ko yabifashe kubera uruhare RDF ifite mu gushyigikira umutwe wa AFC M23 mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itangazo guverinoma y'u Rwanda yasoye ivuga kuri ibi bihano, ivuga ko bibabaje kandi byafatiwe uruhande rumwe. Ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda OGS byatangaje ko ibihano byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda na bamwe mu basirikare bakuru bacyo bibogamiye mu ruhande rumwe. U Rwanda ruvuga ko Leta ya Kongo ikomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bigenzurwa na AFC M23 bishimangira ko yanze agahenge ko guhagarika intambara. Iri tangazo riragira riti ibihano byatangajwe uyu munsi na Leta z'Ubumwe za Amerika bibogamiye ku ruhande rumwe mu bari muri ibi biganiro by'amahoro kandi bigoreka n'ishusho nyayo y'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibitero bya drones bikorwa n'uruhande rwa Leta ya Kongo mu buryo buhoraho kandi butarobanura hamwe n'ibitero byo ku butaka, ngo ibyo bigamije kubangamira amasezerano y'agahenge bikozwe na Leta ya Kongo kandi bikomeje gutwara ubuzima bwa benshi. Guverinoma y'u Rwanda yibukije ko kurinda igihugu ari inshingano ikomeye ku ngabo z'u Rwanda. U Rwanda rushinja Kongo ko ikorana n'abashanshuro b'abanyamahanga, imitwe yitwaje intwaro yo kamwe n'ivanguramoko ishyigiwe na Leta ya Kongo, Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR ugizwe na bamwe mu bakoze jenoside yakorewe abatutsi urwana ku ruhande rwa Leta. Nyamara Kongo ngo masezerano ya Washington yiyemeje guhagarika burundu inkunga iha FDLR n'indi mitwe ifatanyije nayo, ariko kugeza ubu nta ntambwe n'imwe yigeze iterwa muri iyo gahunda. U Rwanda ruvuga ko ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho mu gihe Kongo izakora ibyo yiyemeje nazo zizavaho. Mu byo u Rwanda rushima ngo nuko hariho isubukurwa ry'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington, harimo gushyiraho komite ihuriweho n'inzego zitandukanye ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo. U Rwanda rukavuga ko kugira ngo amasezerano yubahirizwe bisaba uburinganire n'ubutabera kubo areba bose.